iyo turebye uko umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro uhagaze, urebye no kuri iyi graph kuva navuga mu bihumbi 2022, twongere twibukiranye aho umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro wari wazamutse ukagera kuri 20.1% cyari mu gihembwe cya kane cy'ibihumbi 2022. Ibyo cyo gihe byari byatewe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere wari umusaruro muke w'ubuhinzi ku rwego rw'igihugu, icya kabiri kubera intambara ya Ukraine yari yatangiye mu kwa kabiri, ibiciro bya petroli ku masoko mpuzamahanga biriyongera ndetse n'ibiciro by'ifumbire. Icyo twakoze icyo gihe nka Banki Nkuru y'u Rwanda nuko twazamuye inyungu fatizo icyo gihe kuva kuri 4.5% iza kugera kuri 7.5%. ni ukuvuga kuzamura ku kigero cya 3%. Aho nimwe mu ngamba navuga zagombaga gufatwa politike y'ifaranga, ariko nanone na leta ishyiraho izindi ngamba nka nkunganire ku biciro bya petroli, nkunganire ku biciro by'ifumbire, kugira ngo tugabanye uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro. Iyo coordination rero hagati ya politike y'ifaranga navuga na politike ya leta niyo yatumye twongera kugaruka kuri zambago hagati ya 2.8%, aho mubibona ko ibyo byatanze umusaruro uhereye mu gihembwe cya mbere cy'ibihumbi 2024. Aha impamvu mbisobanura nuko politike y'ifaranga ikifasha ni ukugira ngo uyu muvuduko w'izamuka ry'ibiciro udakomeza kugenda wiyongera, kuko ubu turabona ko warenze zambago z'8% aho ugeze kuri 13%. Hanyuma mu iteganyamibare tugenda dukora buri mezi 3 bikagaragara ko uyu mwaka ku mpuzandengo dushobora kugira uwo muvuduko ugeze kuri 13.9%. Icyo bivuze nuko ubushobozi bw'umuguzi ubwo biba bigabanutse, kubera ko ibiciro ku masoko biba byiyongereye kandi natwe turabibona. Aho rero nka Banki Nkuru y'u Rwanda ntago wabirebera gusa ubona n'iryo teganyamibare ngo utegereze kuzongera kugera kuri ziriya 20%, kuko nabyo twabonye ko bishoboka mu bukungu bwacu, ahubwo duhita dufatiza ingamba kugira ngo uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro wongere ugabanuke. Kandi ibiteganyamibare iratwereka ko kubera izi ngamba twafashe n'ingamba leta igenda ishyiraho kugira ngo ibi biciro nubwo hari bimwe tudafiteho control nk'igihugu, nk'ibiciro bya petroli, bitagira ingaruka cyane ku bushobozi bw'umuguzi, twongere tugaruke ku muvuduko w'izamuka ry'ibiciro uri kuri 7% mu bihumbi 2027. Ariko intego yacu nka Central Bank nuko muri medium term, ni ukuvuga impuzandengo iyo ufashe imyaka 2-3 bitagombye kurenga 5%. Iyo rero niwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro utuma uko ubukungu bwacu bwiyongera ari ibintu birambye, hatarimo volatility nyinshi, kandi n'ubushobozi bw'umuguzi bw'umunyarwanda, ni ukuvuga ibintu purchasing power, icyo ushobora kugura ufite amafaranga amwe adahindutse, nabyo bidahungabana cyane. Aho rero niyo mpamvu kubera ibiciro uko bihagaze ku masoko mpuzamahanga, ariko tunareba nanone n'ibiciro mu gihugu, ari ibiciro by'ibiribwa, ari ibiciro by'ibikomoka kuri petroli, byo ibiciro byiyongereye nk'uko mubizi, ibiciro bya public transport byiyongereye, ni ukugira ngo tugabanye iki gitutu ku muvuduko w'izamuka ry'ibiciro. Kandi mu nshingano zacu nka Banki Nkuru y'u Rwanda ni inshingano duhabwa n'itegeko ryo kugira ngo dukomeze gufata ingamba zituma umuvuduko w'ibiciro utiyongera, nubwo muri ibi bihe hari bimwe nka Banki Nkuru y'u Rwanda cyangwa nk'igihugu tudashobora kugira icyo twakoraho, ariko ibyo dushoboye na politike zifatwa nicyo ziba zigamije, kandi turizera ko nk'uko byagenze muri iyi myaka 3 ishize tuzongera kugaruka kuri uyu muvuduko uri hagati ya 2.8%.